खुरुमजरी मीडिंग ताबीरबसिंग बुताराम नोकजरी पाव संदोकना पिजरी हाईवे द सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स खरा थाजलक्तुना इकोनॉमिक ब्लॉकेट हांगदोकना बनी हाइरिबा असि राजनीति की खुदोंग साबल लौबनी इम्फाल जिरी लंबी गिदी ngasi फाउबा सेंटर ना वाफम अमत फोंगदोकपा लेट्री हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना ngasi थांग केंद्र की कांग्रेस की मिरेप ओइरिबा तोंगब्रम मंगी बाबू की फिराल चिंखटपगी थोरमदा हाइख्रे मंगी बाबू की मोइरांग खुनौ ममांग लेकाइदा लेबा युमदा पांगथोखिबा थोरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना मखा ताना हाइखिबदा मणिपुर सरकार न थबक कया पांगथोकपदा सेंटर न खुद थिंजिनबा मथौ तादे स्टेट अस्तिगी शासन खुदोंग चानबा सेमनिंगबा सेमबदा थिंगबा ngamloi UNC गा पुना चटमिनरीबा बीजेपी न पंगलाउदा लाउरगा प्रजादा अचुंबा साबा ओइथोकलोय फ्रेमवर्क ता करी यावरी हाइबा वाफम मियामदा खंगनद्रिबा करीगिनु हाइखि अखोई कांग्रेस ओइबा याय बीजेपी ओइबा याय सिगुमसिदा शक्ति पावर पाइननबा पॉलिटिक्स तौबसिदी तौनरोइसि इंथोक इंजिन तौबसिदी तौनरोइसि हाइदना ए बीजेपी की सिनाउसिंग मरुइना सेंटर द सरकार प्राइबा बीजेपी सिनाउसिंग मणिपुर द वारी बसे कांग्रेस खतनी हाइरगदि फबा बीजेपी सु नागा सु कुकी सु अखोई पुनमक वामिनबनिना अदु मसी नोइनसु सेंटर द प्रेशर पीबीयू अखोइनसु हाइजरिबनी मसीदी NSN IM से स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन मा यारोय निमिसियो मनुंग द नोइसि हांगदबनेरा हानसु दुम तवे ngasi thoram aduda MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम मिनिस्टर गोविंदास MLA लोकेन यावना लुचिंगबा कयाना सरुक याखी MLA लोकेन फोंदोखिबदा मणिपुर थुगाइना बसिलिबा NSN IM दगी मणिपुर कंसी हाइरबदी कांग्रेस के शासन अमुक हन लाखन बोहना मिनसी हाइखी गोविंदास कोंथौ जमना मणिपुर प्रजा मियाम बुना थैदुना थमना होटनरिबा ओइदबा ngang बीजेपी पार्टी दगी मियाम न सेक्शन बा मथौ तारे हाइखी ngasi फाव भारतीय जनता पार्टी ना ओइदबा ngang बगी हैनबी अखोई के राज्य सिदा लैलबा मखोई के लीडर ओइदबा ngang बगी अदुगुमलबा प्रिंसिपल कयामा लैरिबा सिंगसे असिगी ट्यून ngang दो ngasi फाव चटली हाइबसिदी मांग इलेक्शन बिरिबा हलमन सिंह नहरोल सिंह है खंबीर वाफम वांगजिंग तेंथा केंद्रदा कांग्रेस के मिरेप ओइरिबा ब्रोजेन की मिखल की फिराल चिंखटपगी थौरम ngasi वांगजिंग वांखैदा लेबा ब्रोजेन की युमदा पांगथोखरे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना हाइखिबदा वाथोक सिंह चाउथोकना बहोनबा मदी प्रजा मियाम बु वहनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह की मनुंगदा बीजेपी शु अमनी सेंटर दगे लाकपा बीजेपी की लुचिंगबा सिंह थबक्ति तौदना चिंदा पंगांग दंगांगदुना मियाम बु थाजा हंदुना लेरी मणिपुर की प्रजा मियाम बु अपंगबनी खलिबा मणिपुर की सक्तम थुगाइना बहोनरिबा बीजेपी असि परा तंबीरसि हाइखी लमसी अमु मोइने एकर चनी पिउ हाइबनी कोक्तुका अमु सोहुंग कुन पिरे सोमने चनी पिउ हाइबना चामरी पिरे मफम अनिमक्सी अखोइने लम पिरे एनी नेशनल इंस्टीट्यूट पुथोपसी स्टेट गवर्नमेंट लमसी लेमने बिगदमने अनिमक पिरे प्राइम मिनिस्टर लाकनी हाइबना हेलीपैड सेमने पैसा मयाम थादा हल्ले अदु लासु लाकी बीजेपी से मचिम थी मो मचिम थी बन बीजेपी से मोइना पिउ हाइबो मफम अनि पिरे बीजेपी से नौ सुसि हंबियो ब कई दौरे फरे लम अनि सिदा पिरे अदु मोइ सिले सागत पाहेजी मतम संगनी अदु अरगदी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लिंक पाहेजी भारत की पार्लियामेंट बिल अमा पास तौ दरकार होएबा हौजी फावबा मोइ वाखनजी मो मोइ वाखनजी अखोइदा खोइ चुपगा मणिपुर प्रजा से अपंग मने न खलिब्रा खंगेबा अदो आदा बिल से पास तौरदा अखोइ हाय बिल से पास तौबियो कांग्रेस की एमपी लेबो मियाम सपोर्ट तौगनी बिल से पास तौबियो अदुगा टेम्पररी कैंपस में लाउथुक पिरगा खुमन लंपातरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साई कॉम्प्लेक्स पर करो अमदा होबिरो कांग्रेस के एडीसी के मेंबर ओरंबा एल गांगते अमदी तामई एडीसी द लेबा कांग्रेस के वर्कर सिंह बीजेपी द चंगलकपदा हराव तयामना ओकपगी थोरम अमा पांगथोखरे बीजेपी के ऑफिस ता पांगथोकपा मखोई बु ओकपगी थोरम अदुदा बीजेपी की इंचार्ज प्रहलाद सिंह पटेल बीजेपी मणिपुर स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट अदिम पानमई यावना लुचिंगबा कयाना सरुक याखी एल गांगतेना
महांगना कांग्रेस पार्टी पु थाजदुना चंगलुबदा थाजबा कया मांगहलकपदगी बीजेपी दा यावरकपनि हाइखि थौरम अदुदा सरुक याखिबा बीजेपी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट रमेशना बीजेपी सरकार असिना लमदम असिदा चौखट थौरांगी खुदोंग साबा कया पीरबसु मणिपुर सरकार ना कोऑपरेशन पीदबना सोथाबा लमदम अमा ओहेनबनि हाइखि. It doesn't have any road. No blacktop road is there, no concrete road is there. It doesn't have any water connection. It doesn't have any school. The entire district doesn't have any school above 10th standard. The entire district have only 2-3 doctors and a few nurses. That is what I was told. And all the subdivision headquarters are working for Chorchangpur only. Till now they go only, the SDO, they go only for 15th August and 26th January only. This is a total mismanagement. The government should be ashamed of itself as to how they are working. UNC Nasathariba economic blockade yaningdaba phongdoktuna peaceful coexistence against economic blockade haina mingthonduna January thagi tang 8 dagi kaisamthong kendrada INC gi mirep oina chongthokliba MLA Laisom Ibom Jana sangsilakhiba khongjang ngasi loisinkhre khongjang loisinkibaga loinana paumi singda phongdokhibada economic blockade ki matang da jangsinkhiba khongjang loisinkhrabasu framework agreement manungda yauriba wafam sing Prime Minister Narendra Modi na Imphal da lakpada khanghallu haiba khongjang makha tana changsilagani khongjang asi Manipur gi miyam gi apam bas hogatuna changsingadabani haibaga loinana kholau kaya so laukhi Kairau Kendrada NEIDP gi mirip oiriba TS Gopen gi firal chingkhatpagi thoram sanam sanjokta leba masagi mayumda pangthokre party asigi luchingba kayana saruk yakhiba thoram aduda Gopen na haikibada handaki mikhal asida mai paklabadi Kairau Kendra asi Kendra punamaki manungda khwaidagi phaba Kendra ohengani phongdokhi Kumbi Kendrada Lok Jana Shakti Party gi mirep oiriba NE Bohal Maitai gi ngarang nongmagi oiba political conference ama Torbung Gram Panchayat ki manung chanba Phawgak Chau Hall da pangthokre thoromaduda Lok Jana Shakti Party gi Dalit Sena gi Manipur sector unit ki president RK Somorendra Singh mirep oiriba NE Bohal yauna mioi kyana saruk yakhi Ibohal na haikibada mikhal lakpada saksa haijanaba amadi candidate singbu wahan bagi thabak praja singna tawraroisi Kumbi Kendrada awanba ama purakna basaruk yabiu haiki akoida secular oiba country ama sitam nenaba nungsi jana na himidaba Manipur ama sem nenaba idamta secularism aisira atek the praja thamderiba Lok Jana Shakti Party punne himidaba pama praja punamaki seba tawjegani haiba party se masi su mayamna amuk tangdi mamuta na nainabiu haiba wapum se ainabi amna thamjege Dalit Sena gi President RK Somorendra na praja miyam na wakhal munna khanduna aphaba miyam gi mihut thagatuna chaukhatpa kendra ama ohensi haiki na punjelaga mun punjelaga kamai to se ndakse akho je wa be bo warena han ke ho mu proxy akho mi de bot pisi amna khana biyo kai na da sumana sum sarang gi bini sarang na le gi bini mabang na ko wari ga si bo wa de le han ke ko sukara ba tang ko wa de ne han ke amna khana biyo aru apho ba karana madik chai hana amda khana be bot bibiyo na jeni Bharat Sarkar amadi NSNIM anina sahi taunakhiba framework agreement ta kari yauribage haibadu miyam da mayek sengna khangangadabani haina UCM CCSK amadi MSU na khongjang changsilingai cheirakta tongan ba maikai kayadagi su khongjang asibu sogatuna framework agreement ta yauribadu Karino haiba khangangadabani haina dabi taunarakli Khurai Konsam Lekai Popular School da UCM amadi CCSK giliching makhada Khurai Konsam Lekai chawkhat khongthang nupi lupna punna sinduna framework agreement between Government of India and NSNIM haibasida miyamgi oiba mifam pangthoktuna warep kaya laukhre warep singi manungda NSNIM amasung Bharat Sarkar na Lising ani ga tara manga gi August 3 da sign taunakhiba framework agreement miyamda khangangadabani Manipur da Phurup Kayana Khundaba Lamdam Amada Phurup Amagi Yaka Yenglaga Lamgi Oiba Geographical
Boundary ethnic line the same yaroi Kanglup Kiming da Naga Singh Tagi Oiba State Lana Leiba Supra State Body Political Cultural Lamadi Social Oiba Body Thamba Yaroi Masigi Mayokta Laklabadi Manipur Miyam Busingna Bani Amadi Miyam Nayabang Ngamloi Manipur da Kundaminari Bapurup Singi Apun Bagi Saktam Tugarba Yaroi Haiba Warip Loki Khana Nainaba Duda UCM CCS Kayawna Tongan Ba Lup Kayagi Luchingba Luchingbi Kayana Saruk Yaki 2015 की अगस्त की तांग अहुम द इनकिबा framework of agreement asida करीगुम्बा अमा फाउबा मणिपुर की अपन मगी सकम द काहिन बेयाबा मचाक अमत यौदे हाइना ngasi राजनीति तौरिबा मियोइ सिंगना मीडिया दा मियाम की मीटिंग दा याम तोइना फोंदुकली अदुबो मखोइ मक उरबरा खंगबरा हाइबदी खंगलगदी करीगिदमक्ता मियाम की मांगदा हाइबसिंग अदुदा मियाम की मोट लौनबा फोंदोक्त्रिबना हाइबसि अचौबो वंगमनि Amaromda NSN IM Amadi Bharat Sarkar Anina sign Taunakiba framework agreement Aduda Manipur gi lam kaiba yaba amadi Manipur da akaiba pigidaba wafam amata yaude haina ngarang Manipur da laklamba Union Home Minister Rajnath Singh na phongdoklamba wafam laikhrabani Paugi marakthana tenba brem tang luxury Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Kainoita, nana landline sum season resibo. Same conjol lo nang tutabiyo. Nami khudingi 9 p.m. to 7 a.m. Amasung Sunday khudingi 24 hour any call any network all over India. Free ni amadi mipong khudimang zina bayaraba BSNL landline ne. Adudi akoshu hayengmak BSNL gi landline connection to minarasi. Pen relief orme Hwanaba Oksikpa Tangsikpa Puna Nisingbuda Sinabayarba Lipsa Putna Putuksaba Oza Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Uripok Green City की दमकता इकाई खुमना जरिबा लैंड ऑनर सिंह मदी पांथोइबा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड PISFCL की मैनेजमेंट टीम गगी ओइबा अपुन मबिफा ममा लागिबा मार्च की तांग तरुक निंगथौकाबा निमित की अयुंग पुंग 10 मखाई ताबा मतम द होटल क्लासिक ग्रांडे द पांथोक जरगनी इकाई खुमना जरिबा लैंड ऑनर सिंह मतम चाना लेंगबिरक्तुना हारिबा मिफम मजिदा सरुक याबिननबा हाइजरी फेब्रुआरी की तांग 19 फावद मिंग पिखतपिनबसु हाइजरी मैनेजमेंट टीम पांथोइबा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उरिपोक इम्फा Amukana tam oktari makhataba pau Social media da izat sokpa yaba photo kaya thagalakliba si lemna tharoi haina thanga kendragi MLA oibata natana PDA gi chairman T Mangi Babu na ngasi Moirang Khunau da leiba mayum da pangthokpa paumuisinga unaba amada phongdokre mioi amana thagalakliba photo adu masagi Facebook account ta family khangna upload tawduna thamba photo ngaktani mahaki izat sokpa yaba photo thagalakliba sigi matangda Imphal West ki SP da wakat khre haiki 2011 da International Folklore Festival है ना सुरिन Thailand की province में अदुगिदा राजभाट यूनिवर्सिटी है ना अदुन सिंबा अदुंबा कनोमदा कोई की कल्चरल ट्रुप अमा पूर्ग चले अदुस मतलब मकोई की ऑर्गेनाइजर वरीबा अमा से असिस्टेंट प्रोफेसर से सालों माजे कोई की यामना बेस्ट फ्रेंड वरीबा ini magi through dagi koi smai tong da koi ki troop ama yaugi haina adumai tong da adu international folklore festival da koi ji yau adu da magi university convention da angang sing dong moi ki kanu ngak tani magi jagoi ki troop ngati mai chhatri ngata ne magi nu pisu jagoi ki ojan aduna magi nu ki sebo magi chhatri ngata ne haita hai adu sma thak da sai ki adu da am yau je yamna celebrating moi bi dance ceremony hana na in upload to thamgro photo ne upload to ai gi ajit anybody na ai gi account da Facebook account da hanga ga yang kan photo me lon u ne
aduna moina madumaina photo je changchal laga account changchal laga photo mayam du gi masima khal laga edit to thuaga aduda aigi rajniti si moina khudong sa longna na ba adumaina khona ba adu ba thong amani masi samaj na masi gumi si am cheksin da dam natragadi samaj da sugumba thokini mayam am leiri habisi masina kashina da bada mi jingi chapcham mi jingi leiriwa magi image da tarnish to ba image to ba mayam am thollaga sin mogi nungai bi wina sanaba khoi le kanu si yam leiri society si Myanmar romdagi pusalakpar international market ta lupa lakh yankhai rom oigadaba WY tablet lising manga amadi churu will cartoon namaga konana nupa ama more da leiba custom na faraba mioi adudi soso chahi kunthraga taret apokpa uwa auta tamu bazar dagi word number 8 dagi ni polam singasiga konana mahak more gi word number 6 da leiba tali rotagi fabani masigi matang da more gi custom preventive force ke superintendent WHK luwang wafam kya phongdoraki me adele KMP hotel ajuda kuna ngai dun leiba matamda aiba somda aigi tungdal leiba alang bulik batle su alang bulik bama masasna bagi amu plastic ama pula mo plastic to kuna paraga che to matamda churu buin asengba kartuna maga atopa kartuna madana bagi 5000 vitamin tablet yaubuteni ayu pasi paraga kuna som officer puraga maka tabat tau setari aduga musiki hari ba 5000 tablets si international market ta 50 lakhs kumbili value ini aduga ngasagi win 10 packet na patani panu ba par packet ta 80 rupees ba ini maka tabat tau si koi ruli matu ni setari International Sports Ministry na Longmai Churches Fellowship Education Department ka punasinduna Leadership Training Program ama Longmai Part 4 da leiba Baptist Church da pangthokre thoramadu da tongan ba mafam dagi lakpa leader chama henbana saruk yaki Dr. Bipos Hana Leadership Training Program asiga mari leina ba wafam sing phongdokhi Consumer Affairs Food and Public Distribution Laborers Welfare Association Sinduna Pangthokhiba ahanba state level painting competition gi manamathum yenthokre Manipur Press Club ta pangthokpa thoramadu da Art and Culture gi Director Dr. K Shushila Padma Shri Awadi L Nabakishore Dr. Dhanavir Laishram amadi Ibotombi Khuman saruk yaki pangthokhiba painting competition adu da class 2 dagi 5 fawbada Martin Tongbram, Juliana Thoidingzam amadi Daulas Lamban Mayumna ahanba anishuba amadi ahum suba position taki aduga class 6 tagi 10 fawda Benis Kaisam Telem Khaidem amadi Laikhuram Lanchenbana ahanba anishuba amadi ahum suba position taki Thoubal district ki Wangkhem Assembly constituency manung channa leiba Yairipok tagi Nongpok Sekmai ta balambi Yairipok bazar dagi canal thong phawbugi lambi matek asi lagliba tang kun manga phawbugi manungda mari leinaba singna koilas thadrabadi tang kun nithoi dagi matam kaktana thingzillagani haina all Yairipok Pharmacy Association gi secretary Muhammad Mirza Khan ISTV News da phongdorakli lambi thingbugi khongjang asi ngarang thamkiba mifamna warip laukhibani lambi asida chatliba miyamda chawna khudong sadaba kaya mayoknabadagi miyamna thengnariba awaba khudong sadaba asi yengbiduna athuba matamda Mari Lainada Singna Koilas Thabiu Haina Phongdorakli Loshilakpada Marui Bapau Amuka Hana Pizari Central Paramilitary Force Khara Economic Blockade Hangdokna Bathazil Lakliba Ase Rajniti Khudong Sabal Lobani Haina Chief Minister Okram Ibobina Phongdokre Mideng Tabir Basingbu Amuka na Krumzari